Danas smo se okupili da vam predstavimo neke inovacije koje smo spremili u narednom periodu i koje smatramo da su važan element našeg rada, jer neprestano moramo da se prilagođavamo, neprestano gledamo kako da unapredimo naše mogućnosti i u tom smislu i vaše mogućnosti kao predavača. Vi prosto dajete mogućnost i omogućavate da naši programi žive i na tome vam posebno zahvaljujem. To je ono što je posebno značajno za nas, jer vi ste u tom smislu ključni element ili ključna karika u sistemu stručnog usavršavanja. Vi omogućavate da se ostvare efekti stručnog usavršavanja u praksi, praktično da pretočite ono što smo mi postavili u programu obuka, postavili kao ciljeve i postavili kao ishode stručnog usavršavanja, da prosto svi naši programi žive u praksi s jedne strane, a s druge strane da kreirate jedan pozitivan odnos ka kontinuiranom usavršavanju i razvoju službenika. Mi se trudimo da unapređujemo svoj rad svake godine i podnaslov ovog našeg skupa jeste inovacije u obukama. Uveli smo novu platformu za obuke i druga stvar, mislimo da je sad možda trenutak da standardizujemo svoj rad. I do sad se znalo kako se radi i šta je čija odgovornost, ali ćemo u budućnosti to formalizovati i bit će vam sada predstavljeno jedno uputstvo po kome će se raditi u buduće. Naš cilj je u stvari jačanje državne uprave, obrazovanje, jačanje kapaciteta pojedinaca. I zato još jednom zahvaljujem što ste deo naše porodice, osjećajte se kao kod kuće, ovo je i vaš dom i naravno neću propustiti da zahvalim i našoj fondaciji Hans Seidel, koja je zaista jednim finom saradnjom pomogla i ovo održavanje ovog skupa i hvala Hans Seidelu na razumevanju i nadam se da ćemo nastaviti ovu uspešnu saradnju.